Tuan. Anak melalui perundian kamalin gak sabatah. Sabalun kayo masabit, kasuba dawet, 50 menanti, minta sifat abot betah menanti Tuan. Dipakai sifat menanti malin. Tuan lembut, Tuan setengah taring. Lagi malin. Alhamdulillah ketua dia Tuan. Ayo malin. Baik. Sabalun berundiangan di tibuan kadapan malin, kita akan berundiang di hadapan nenek jumama seratu bunda kanduang nan barado di rumah takziah nangkoh rilah jomau ambo pinta Yolah. usah diatuk dibilang lalat kapan bilang patuk galat salam tibo kanarape ujung penitahan di tibuan kadapan malin. Sabit Tuan. Menyembah kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabi saja perundiangan disampaikan kepada malin. Sabit. Allah kan